Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour réussir jama, il moram jama, savant en privé jama. Duba jama bela jele, amba obe fun wakati na dakuri ya kile ko ka obe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah lazi ala kulli hali. Ajaranye ngabo ka dakuri ya flafona we nafla doka, nafla nisi c'est très important. Nere machama mbala maka kosbe inshallah. Nashibo tara fofo tara adaye dro 7 day ya 7 day ke illegal la ñu do akono abana bi ka barake aywa ko nam yoro akada ya nga to ko do ñoo ñana be loni minu tonu an kungolo la na amma ko ti 7 day na sabu fen fen ya baraka ja ima ko ti abamsura ala to ko baraka lajede abi kuno o dole muna dawo na flalo wala na flalo inshallah na la sonama amno o cogo ñefo ñogon sisan bebe ni yoro ta kono inshallah kambe groupe suyuku fo ka keto ambe déplacement na donc akera te sifu itanye ka fo ke antna fudu ceya ni ala to do de na flado na fla abe be joko tan abe be odema joko tan abara be cogo na nala sonama ndabna se odema ni ka nyafaye hamiyo soro dugu koloka ibe fe ka ko to la iba glan cogo mina itanye do na flafle ni tay ka ke papier gbe man pasi inya be samadun na a semaine fle yani bi se samadu bismillahir rahmanir rahim kul huwa allahu ahad allahu as-samad lam yalid ni sirai ye samadun wa cogo mina ba wa ka bunya imma ko be femina musokolo war kolo kenya do voyage lo ibe fe ka ta jurule tawa ala dugu kolo ka ihami fen ibo fo kawati min samadun ne kema ibada tugu ibillam yalidu wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ibo sebe iba yelma ko kan ya bara sebe me to na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa tasi wala dolina ni allebi ay haketo wallahi ngafla tawati usera bo mafla ta folo alhamdulillah donc kuma ni mu fa kuma ga concentré baye awe so blana ni fana ko me kuma dondoni ko fana tana kuma ka me ok donc amana njija donc alors ni ya semaine chuguna wala doli na fatiha dana yene amina ti fatiha ale bora barkutu kono dobna na yere yinga ko me amina ma faraka ba ta ka faraka ati fatiha kono amina ti fatiha doye amina yere barhutu de ala to be do amina ala to be urufnanno le kabakolo anto blundaka amina tinna donc abe sebe ni sebe chogon la nyini mana do ba ke sebe ndin ka bla yere ku ya fanya beni ya ni war kolo ni bisaka sebe war kan fana kai mais ni bisaka sebe war kai ba sebe papier ka ba bedla voilà donc alhamdulillah kawati mi wode bi sebe nin to ne bo le blay ku ibna soroka nafla mi saka ke shekile abi saka ke cliff la abi saka ke clisaba wala ni makod la na bi saka shokaka asaraka iyar mana femi soroka asaraka wode kai met machamana mogodo ni ya ala darke ga ba binan do bu doyku namara la itati mi do bi kanu ka dima ube do yere ibi saka sanike e pi atigi bi tromper ka binani laka ube ibi saka dorme binani beni e duguma kata voilà dorme binan ko mana nyagami cogo dora binan ngana bono na mi wona na doro kana so go binani ndumde ataka saraka voilà asaraka liya tay ba saraka na kaje ba blere ku klesa ba kala je mi muna ke geresgera me kana dunde ni here kuma sira gaji ibu warno fara warno senka menu ote ibi sika saraka parce que war mana na jago ya abana na dorme nani pardon dorme binani abisaka na binani ngana abisaka na muwa fla mais ni atmachama abasoro gele abika binani yere valeur ka bo inyana ni shona ka binani ndu iye ko beke asaraka